Lagasngi kaseng MPUF Meghalaya People United Front East Jaintia Hills District kalapan paw yak jingdawa jor na sarkar bakan pentroy kam no yak jal jiwan mission JJM scheme kabadon hapo ka East Jaintia Hills District. Nakaliang President ka MPUF East Jaintia Hills District Uma Krishan Bla ulakan tu jor yak sarkar bakan singaw bahaban shimkia lem yak ka scheme kumbakalay shimkia shakiway ki district. Nakaliang kaseng habakalay jurip kalalap babaro ki pipe kibala poilot haman lagi tliw ying jong kibriw Henry kabasngol ngo pat kalong ba kita kipai baro kilabam sarang lut namar ka jingslem jong ban supply nepen poi la bon snem nagalyang jong president ula ongru ba kipai ba baro kila upkami lanti baha la bon snem ba kaniga scheme kor kan trekam no hangne khnang ba kan pensuk shibon ya kipai ba ha ka jingedai bat ka kawa ni gumga sang Meghalaya People United Front MP of East Jaintia District ni dawa jor ke sarkar ban penterekam yatane JJM hangne hapo district jami hapo East Jaintia District hado mentang ni penterekam na hapo district jami ni kumaseng ni sulung ba ya ba kipat pat khoi lapo dah tri reka kampat boy la kan nulik snem belaya reka kupai la don ka kampat yo teng i ba chakwe district la kilayo kita ka henry hangne hapo district jami kampat yo era teng ni kerpat jur sarkar ni banjur sarkar ban chimkialem halor kan jenon kamu upai ba kamtam upai ba ukmi lenti balano ban yo ida ka bala mang ne sarkar pedang kamtam la mang sarkar jela barang ne re hadam tangi pa yo era teng ni ko maseng ni kerpat jur kamtam minum kemara ban chimkialem halor kan mar le ayu bat pimbu to pa ha atliwing tong tinong kamtam kinong senong ne re ka umpat tempat po upai to labam sarang lut re ka kampat po teng ni kuat baka sarkar bancim kialam kum bancim lem cak bega kiwai ki district hane pu Jaintia de bancim kialam halor tane kum bangi la terpat na lenga sen MP of East Jaintia District.